Hello, this is Ali. U današnjoj mini virtuelnoj lekciji prošetat ćemo kineskim zidom i ujedno vežbati veštinu slušanja i razumevanja engleskog. Let's go! The Great Wall of China is not as old as you may think. Some experts claim it is 500 years old. A survey from 2012 says that it is 21,000 kilometers long. This is not a single wall. These are multitudes of walls and fortifications. Some passages of the wall are very wide, but others are only wide enough for a single person. There are some scary stories of bones within the walls, but there is no evidence for such claims. The Chinese name for the Great Wall is a long city. The Great Wall is one of the 7 wonders of the modern world. Sada ćemo se osvrnuti na pojedine riječi i konstrukcije. Claim je u tekstu upotrebljeno i kao glagol i kao imenica. Na početku teksta imamo some experts claim, neki stručnjaci tvrde, dakle upotrebljeno kao glagol. I na kraju teksta imamo there is no evidence for such claims, nema dokaza za takve tvrdnje. Također, u tekstu imamo konstrukciju as plus adjective plus as. Ovu konstrukciju koristimo za poređenje, odnosno izjednačavanje. Pa bi u samom tekstu bilo as old as you may think, odnosno not as old as you may think, nije toliko star koliko mislite. That's all. See you soon.